ASDC la pen Assam government angbong MOU ka chetok ningkaning koira sirkep kichok Arni ASDC Central Committee along lamjai sarpo Daniel Teron pen lamthe isi hini ASDC hin pen MOU signing la bangso anniversary day posan se constituency a level along nelitum pini program padupon lo a consensus tin along ta pini dupon lo long ingkora truck do long ingkora truck ta report nang lihat elang menangke seka ong dung ngading ke dulu pusin nelitum report long lo penang litum ta kacini tang ta dupo ta hai lo ade nang litum ta Cinipo 1995 ASTC KSA Dimasa Students Union lapen NCHSF North Kacahar Students Federation la song clear tu si IMOU citok lo lapen laksa MOU penayok MOU yang laksa MOU penayok sik sila bang kapang tang pon dia pa ada penangan alam the dulu autonomous state ke kalela lapen langso MOU bang ke awni si penta nelitum pulo like a final solution kali it was only a stop gap arrangement asi nelitum autonomous state movement bang ke continue bang piniar ni anta seta halabang sohut rat kachisong thor pakajo ate 17 May 1986 pen ke ACC amhang theklo lapen autonomous state pota kachisong pangcheng phidlo lapen abangso kachisong rat kachisong aja kong thetan potsi sarkar atunta nelitum han talks nanghang nangkol laso nelitum ala bangso AGP government Profesor Kumar Mohanto ke Chief Minister lo lapen Brigu Kumar Fukon bangke Home Minister lo nelitum han talks nanghang lo langsung pen dia dapat pinangan movement claim lapen government pen negotiation dua dapat si Narasimha Rao Prime Minister hut Assam along Hitesar Saikia Chief Minister si hut lapen SB Chawan Home Minister hut si laksa MOU bangke sign langsung la bangso autonomous state movement hut pinangan ongdung tahu data munit kici dulu movement long baca song panajok firing along panajok lasu lai kici atung pan anta lapan kaci song hot testa areng sodak tu panta nelitum pini arni anta nelitum cekimulo comments nelitum atau pan nelitum respect tapi lo pini lasi lalo hala bangsa nelitum kaci song lasi penangan aja ding lo penangan mangke ningkan kora serkep running lo yo sini lu tuh tengnya ni langsung MOU ke situ apa tu langsung ni lu tuh program tak pini talon lo lapan so MOU ke ni lu tuh Department Home Care Fund lo langsung perang ke langsung kali lapan ke ni lu tuh langsung MOU ke ni yo DC lapan SP level an mungkin ni lu tuh council lapan si law and order tak pinang pun kontak kita tu lapan budgeting lapan finance lang saja kong ta nilitum hanang pilo lapan labang so nilitum hadak isi kecitok kondo principal secretary bang commissioner orang mai pun lang salam tanang klang lo lapan isi bang ke land alienation dan alienation tan nilitum van lo halang so non rules non council atum salam bom lo sini nilitum chini lo lasi lahai si pinangan nilitum langsung pawarwan long lu autonomous state kalilang seta lasi lahai kadung we hormu kiwan long bangke lage central government lapen state government temili tuman nangkang hon weret langsung kali la bangke kachisong apa si kilong chok lapen hajat hormuta chisong sepin pen ke long li non an central government non state government non karbiang long lapen di mahasau kan jakong nang kipi bawa bangke autonomous state kalilang seta lagi kachisong nang se Samsung singing di kachisong kan autonomous district nang pilo ba district mata nang pilo utum kan 6 nang pilo long lo lapan lang so phi ke MOU
la bangke rat thurpa kachisong ACC KSA KNC di masa Student Union la pen North Cultural Student Federation tum kachisong pensi kewang la pen non api UPDS tuma MOS tala tum ta kachisong men sigewang la pen non la song thok patum la tum ta MOS wang apa wara nadde komchat nadde arthat chat la som dei mene setelah tum ta KPLT punon PDCK punon la tum ta kado kachisong men sigewang lasi kachisong pensi hajar hormuta longji pusi nelitum ke tamaka sorokar tum nangkang hon nangkang kin super ke longli langsung pot sit 244A ka implement bang ta nelitum rada pantini thandaking tung bang ke lan langsung kachisong bang ke intong tedep ahi lapan ACC KSA KNC pen bang ke labang ke intong laisi hini alam nelitum kaninya kang tung bang ke 1969 aningkang labang so reorganize langsung Assam State reorganize within Rekan Meghalaya labang so bang a proses bang pangceng cok ani sipen press media long panelu tumpolo langsung bang pajut jedat lapen labang so kapijut jedde da bangke piniar ni anta ilu tumputot cisong punang kok lapen labang so kapijut yong le det abangke EPSLC lapen kongres atum radapan nang cupai dia dapat lapen labang so proses tak complete je pansi reorganization a proses tak complete je pansi neli tu bang ke nang cisong bom lo la MOU ta langsung part lo atheke 1969 aningkan labang so Assam government atum nang kicak karbiang long lapan di masa warat kan nang tum state ta enang nelo lapen ke Meghalaya Autonomous State long tak dundang nelu namitha Autonomous State we have said that MOU was not a final solution. It was only a stopgap arrangement, and the movement for autonomous state led by ACKSA will continue come what may. And this is the message. State along kadundang ni pusi itu. Nelitung kan ni halabangsa a period with a leader to make a alam lagi. Seta power nang people pusi pula tu. Council pan power nang people pusi. You stay in Assam, we are going to give you autonomy. Meghalaya pan kosan sikipima halang sa power sinang people pula. Seta till 1986 latung abang thanda keklong le dala. Nang ki pijang ring ave 1969 dan engkan latung kacica. Ye nang tum mitang state ta NA lapen ke Meghalaya long ta dunang nelo. Apot nak tung pan more autonomy nang people pu. Halabang so alam pa fulfill dia pananta 17 May 1986 pen ACC amang thek nangko langsung logot KSA pen KNC tu di masa students tu North Cultural Student Federation tu ta kacesong long rap dun nangko. Government tu promise nang pitang apotan lamcang nang pitang apota cesong nangko. Halang so kacesong apotet ko mati. Lasi MOU nang ipi ke mati. Lasi non ta komitmen ke nang pilo 69 aningkam la PPSLC pen Congress tu nang betray the report get 244A constitutional long dulu betul langsung posi nili tum cisong bom pilihan ni anta lah hello langsung nili karjugang tum PPSLC tum bang forget about Congress and BJP kalau tu ke bang ke kacisong-song kali ke bang ke normal political party ke Congress pen BJP atum ke sudah PPSLC tum kaida puar jai kathar ada yang cundu itu 6 schedule tang ji 6 schedule tip nahi pu to 6 schedule to tang ya pan what has APSLC done up till now neli tunga wana no through MOU land elevation to wana no DCSP a level ta law and order bang council pan pinai pulo department home kevan lo neli tum finance power ka neli tum pan lo budgeting power ka neli tum pan wan lo sita APSLC tu pene claim lo malasam alam se kaniya chok stand itu ASCC atau bangke itu jelasan kani not in words but in deeds. That is why we have brought MOU to strengthen the six lalu ni itu dipulang tu bang lasi punya message ke lahan lapen larada tu penangan kiti kijang lumuri tu public tu alam sa movement hook lasi kiti kijang tu mata ni itu ini ya presa true kan atau kan itu cikemulo lah kan itu apa respect pilo manhoman pilo homage ni itu pilo lahan rojek kan apa tidak message bangke